Kakasi Jantia Presbyterian Assembly minta klayo yak office rekam ka bathamai hadian bakilakan riano nakasnong mission but yakani ka office bathamai la plepai pa do moderator ka assembly Reverend WP Marbanyang ha Central Ward IGP Shillong hakani ka sngi ba play yakani ka office bathamai jong Kakasi Jantia Presbyterian Assembly la one man sakhi langru da ki secretary jong ka Presbyterian Church of India ki record jong ka executive committee jong ka KGP Assembly ki seng long kumi bat kumjuru ki seng samla bat ki pastor ringkan bat ki nong shakhat sngopa yakani ka office bathamai jong ka Kakasi Jantia Presbyterian Assembly la tei ha ka jinglun ka blakot hadu praklor duna yakani ka office la shna bat penwandur ba itanat bha nagaliang Reverend M Shilla Upadai Administrative Secretary ke KGP Assembly ulo batai ya ke history Lincoln hakabedai bat ke jinglano ya ke ka office na mission sya Central Ward IGP Hashwa ban play ya ke ka office straightam bathamai moderator ke KGP Assembly Reverend WP Marbanyang ulai ngo yu play bala yo bantay ya ke ka office bathamai bat ngimla klem da ai ngo yu play ubla the ki jing isnei Shushu, ulai jingi ro ya baro lai tali ki sinan. Bakin top ya ka sinat mingi, ka sinat pedeng, bat ka sinat sepngi. Ki bala kershan borba ya ka Kakasi Jantia Presbyterian Assembly. Kaba kila kelalong kumkim mau bersiu jong ka assembly. Dari ka bor, yang yang mau nongrim, jong ka di office bat mai. Jong Kakasi Jantia Presbyterian Assembly. Haguteng kudismes rontang usi ibadon bor patupri jong kapalang pada bor jong KGP Assembly. Beliau ni mau nungrim haguteng blame pa pun bat umusim pun ikintin belathok halu maungring Kakasi Jantia Presbyterian Assembly new office of the KGP Assembly inaugurated by Reverend WP Marbanyang moderator on the 26th February 2026 in the august presence of the executive member. To God be the glory. Aku tengok semua terang. Kau yang ni ribon ban clear kene ke office mai. Jong ke KGP Assembly. Blame berku na terta ke burung jembu. Nyok ban belum ka. Lembaga ni senai bagi jinglang gedung si gedung. Gospel play shapran shakel ben kaperten ban roy akabal he brings to play in your
ada tinggi menjungi baru. Dengan kerman bau belai untuk kru, buat undang lengkap bagi. Bagian apa? Inang tray jungi lu kumangai ada ni kepor, ismi itu stop. Waktu kemudian kena gaji ismi kementar dia pinggir dia pijau. Yang tahu itu kalau sultan ada, nak kita tu kena ingat di mana layu penyesuaian yang kena berarti yang mentang itresh ada kerumusim, kecing along the way, nak kita berbiasa terang yang ada kalau yang boleh. Nak kerana pakai ini kalau tiba pamanga kan yang ini, bahkan ini pakai ini khusus cumi kerana misal warna kecing jauh, pada keburung gedung boleh akman diberi buat kepakai baru. Jadi keburung itu kebuat motor nama sudah penpau betul semua. Maka ni keburung balik lu segini lain lagi sinot ini. Kebal kesan borba nak katakan tinggal kami juga asli, tentang bebetai yang kene ke office. Pada itu kebor ngemakan agak jenuh, agak jenuh itu ngap. Ngemakan tradu yang tinggal yang jong ke BJP asli ini, iba sedang naruh ke sedang. Ibaran non mentah, pat ibom don syukur. Pan belum je kena KJP sendiri. Buntalan tak mentah pan. Tak song je kapanan. Pat je kecat meneriu di bar away. Pan ngai dan ba kena ke office ni je kendu boro. Di parbangai jongi nanti snap ke fair nanti cakap fair na duk ndong. Pat hadu jika soru nak board kena ayat ini. Jangan kecil-kecil, kecil suka way. Karena kermen, bagani kecil seni macam ni. Kan sang fine, nak por, check por. Kemudian sel nai, aduh, keterima mencari tentang Arsenal, tentang dia dorman. De, tentang apa? Kebodong kalu, kan ang climb na kasih sih. Jadi tu por nama nyusul kajian semua ya ka trust department. Kemudian senior ini bagaimana kajian nak kesan legal transitong manyo mantenong ni kebakaran kita. Di dulu nak kita baru itu kemudian siang lalu long beri dia crowd nak kita kedekan. Tunjuru nak dia sebang ai dia igong bel coklat iwala sim kecil tri antai anang tri kenekan haru kene kebakalong mentah juru nak tak tu baru ikut dong kapalan jongi nanti Jakarta kerja naru di nak palanung kendong haru kebalang so ibagi dia parent di ya gitu ke assessment belum man kesnen pat di balangan idol yang lu agak bor badan kau pakai kamu kan ya syafran itu uleng terku hilang baru or kedua uleng terku juga non trade di jom ini di administrative secretary di staff pat baru bagi menjoi kemat begitu siap binalakan IT kampanye nak mentawan yang pendidikan dia keterangan yang kami dong kalau renggun kita bangin lapan lain bagi dia berjaya dulu berbanjai lembah jadi tumbang layang isnan bilter pati por kibatan wan tu renggun ku ini way tentang dia dari beli yang mau nongri tumbala tembe pada nanti dinginnya ini dinginnya jangan jika stroke bekim